Halo teman-teman, kembali lagi dengan kakak teman-teman. Nah, kali ini kakak masih mencari mainannya di kandang ayam teman-teman. Wah teman-teman, bantu kakak untuk mencari mainannya yuk. Kira-kira di mana teman-teman? Wow, di pohonannya besar sekali teman-teman. Wow, di sini ada ayam teman-teman. Wow, ayamnya banyak sekali teman-teman. Kira-kira di mana ya mainan teman-teman? Wow, luas sekali teman-teman. Wow, di sini ada kandang ayam teman-teman. Sepertinya sudah rusak teman-teman. Kira-kira di mana mainannya? Wow, mantul. Wow, apa teman-teman? Wow, ternyata ada ondel-ondel mantul. Wow, ada ondel-ondel cantik dan sepasang ondel-ondel anaknya teman-teman. Wow, mantul. Kira-kira di mana lagi teman-teman nyari-nyari? Wow, mantap. Oke, kira di mana ya? Wow, apa teman-teman? Wow, ternyata ada panda teman-teman. Wow, pandanya ngapain teman-teman ya? Wow, coba kita nyalakan, bisa nyala teman-teman ya? Wow, 1, 2, 3. Wow, dia berjalan teman-teman. Wow, dia menuju ke 3 ember teman-teman. Wow, mantul. Ternyata ada 3 ember teman-teman. Ada warna hijau, pink, dan biru teman-teman. Wow teman-teman, bantu kakak yuk untuk membukanya. Kira-kira di dalamnya ada apa aja ya teman-teman ya? Kita mulai dari warna hijau. Kita hitung 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tara. Wow, ternyata ada anak bebek teman-teman. Wow, ada 3 anak bebek yang masih imut-imut teman. Wow, mantul. Kita masuk ke ember teman-teman. Wow, kita buka ember warna pink. Kita hitung 1, 2, 3. Wow, ternyata ada anak ayam teman-teman. Wow, mantul. Kita masukin lagi dalam ember teman-teman. Nah, kita buka lagi satu warna. Ada 3 warna. Ember warna biru. 1, 2, 3. Wow, ternyata ada kepala ondel-ondel teman-teman. Wow, mantul. Kita aman lagi teman-teman. Wow, kira-kira di mana lagi teman-teman ya? Wow, di mana lagi teman-teman? Wow, apa teman-teman? Wow, ternyata ada upin ipin di kandang ayam yang sudah rusak teman-teman. Wow, mantul. Kita aman teman-teman. Wow, kita cari lagi. Kira-kira di mana teman-teman ya? Wow, di sini sepertinya ada gudang teman-teman. Wow, ini kandang ayam yang sudah tidak terpakai teman-teman. Wow, mantul. Di mana teman-teman ya? Wow, apa teman-teman? Wow, ternyata ada topeng ondel-ondel teman-teman, warna merah. Wow, mantul. Kira-kira di dalamnya ada apa teman-teman ya? Kita buka ya, kita bantu kita hitung 1, 2, 3. Tara. Wow, ternyata ada telur bebek teman-teman. Wow, ada 3 telur bebek warna biru muda teman-teman. Wow, mantul. Yuk kita mencari lagi teman-teman. Kira-kira di mana ya? Wow, kira-kira di mana teman-teman ya? Wow, 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 apa teman-teman? Wow, ternyata ada popit teman-teman. Wow, ada popit apa aja teman-teman ya? Kita lihat teman-teman, kita lihat ini. Wow, ini popit unicorn, kupu-kupu, dan ayam teman-teman. Wow, mantul. Kita cari lagi teman-teman. Wow, di mana kita ya? Wow, mantul. Wow, wow, apa teman? Wow, ternyata ada tentara Squid Game teman-teman. Wah, sepertinya dia pengen berburu apa teman-teman ya? Wow, kita coba kita nyalain teman-teman ya. Kira-kira dia mau kemana teman-teman? Kira-kira dia mau berburu apa teman-teman ya? Wow, suara tembakan teman-teman. Wah, mantul teman-teman. Kira-kira di mana teman-teman? Kira-kira dia mau menembak apa teman-teman ya? Wow, mantul. Wow, kira-kira di mana teman-teman? Kita lihat dia mau memburu apa teman-teman? 1, 2, 3. Wow, ternyata ada seekor sapi putih hitam teman-teman. Wah, sepertinya dia mau memburu sapi dan bebek teman-teman. Wah, kira-kira coba kita nyalain teman-teman. Kira-kira bisa nyala nggak teman-teman ini bebek? Ini sapinya. Wow, wow, ternyata ada suara sapinya lagi di jalan teman-teman. Wow, mantul. Wow, sapinya sepertinya mau kabur teman-teman. Wow, wow, dia masih berjalan cepat teman. Wow, mantul. Kira-kira ini bebeknya masih kabur juga teman-teman. Ya, 1, 2, 3. Wow, ternyata bebeknya ngambil sapi teman-teman. 1, wow, ternyata bisa kabur teman. Wow, mantul. Mantul teman-teman. Kira-kira kita cari lagi mana teman-teman ya? Di mana lagi teman-teman? Wow, wow, ada pohon pepaya teman-teman. Wow, masih segar dan hijau banget teman. Kira di mana lagi ya? Wow, wow, mantul teman-teman. Wow, ternyata ada di kandang burung ada 4 ondel-ondel pocong dan anak bebek dan anak ayam teman-teman. Wow, ada pocong warna pink,
biru, 2 anak ayam, 1 bebek, dan warna merah dan warna pink teman-teman. Wow, mantul. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti video kakak. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share.